biz ali Uşal avulunda turabız. Mana şol avuldun ziyaratlarının, tüp ziyaratlarının birinde hedi bağışlap kelgen hedinin hatırda haptangan bizden yaklaşıbız. Likvaliş Valiyev maşunda yerlengen. Biz de şol ziyaratın ergahinde turabız. Şoňa her bir işin özüniň tertibi bar. Munda hadir biz hadiretka hudu berip biterbiz. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Barlıq maqtalarımız, uluglarımız, hamd senelerimiz Allah subhanahu wa taala nasip eylesin. Büyük Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de yürek turbi etken salat çalışları nasip eylesin. Bilimden yakından, yiraktan hem de tuğandarımız kilgan. Lillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. عليكم السلام يا أهل الديار رحم الله المستقدمين والمستخرين منكم أنتم لنا سلف ولكم الخلف وإنا إن شاء الله بكم الله العافية. Meraklan ikaw kitrip kirlanik. So zeyratta amına bekleriz. Hingga taqala kuriga nasip buldu. İnşallah hatta maturity bana işlegenler bana benim başım bir zor rahmet. Uyuşturucularga barıkla rahmet. Şol tiklinde matur ayver. Şol tikil. Benim kuguli boşak oldu. Temiz yokla. Urunun ozbakta hinen Batak kena spektakellerde oynanık. İn matur spektakel tiliyeslik. Bik matur ütte hatta 25'er tapkır qaragan kişi var nokta tiliyeslik spektakel. Vardır mı? Bana 25'er tapkır kilometre. Kızıl Paşa'nda bik matur oynanık be. Onun bilen seriyalar bulup qayttık. Rahmet barыбызлаһын kişi ettin, artist ettin. عليهم ولد الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم. Hayırlı kez, hürmetli uçağlılar, hayırlı kez, muhterem konaklar. Bugün bizning tuğan yağıbıda uçağlılar, ulu ahimiyetke eye izgi sarayda, izgi saray. Halkımızda il şahısları menen güçlü. Dirilerden kadrim bil, ulelerden kabrim bil degan matur eğitimler var. Isınlıp da bu hüzler, hak hüzler. Şulayma, kilişeğimi dostlar. Әлбәттә килешәһегез. Тик ниңәлер был алтын хәрефтәр менән ташка языр һүзләрне без еш кына онытабыз. Онытабыз шул. Бүген безнең кешелек сифатларыбызның матур, кояшлы ягында. Бүген күңелләребездә сафлык, йылылык, күзләребездә нур балкый. Сөнки без, Аллага шөкер, изге ниятләребезне тормышка ашырдык. Республикабыздың улы шәхесе, Башкортстандың һәм Рәсәй Федерацияһының атканына сәнгать эшмәкәре, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, якташыбыз Лек Вәли улы Вәлиевтың онытылган һәм каралмаган кабер ташы ниһаять яңартылып куелды. Мактауга лайык зур эште уның коллегалары, тугандары, якташтары бергәләшеп ихлас аткарып сыгардылар. Кадерле дуслар, аллы тараларда якын итеп Өфө, Салават, Сибай тарафтарынан килеп иткән Лек Вәли улының сәхнәләш дусларын сәхнәбез турына сакырырга рөхсәт итегез. Рәхим итегез, кадерле кунактарыбыз. Alkışlar karşılaya gönderin. Разовом 19-м молодая советская власть дала башкирскому народу свою республику, свой национальный театр. С тех пор судьба народа,
судьба театра неразделима. Страница биографии нашей республики – это страница биографии нашего театра. Сегодня, в этот торжественный день, мы, коллектив Академического театра, приносим огромную благодарность первым актерам, режиссерам, драматургам башкирской сцены за то, что они отдали всю свою жизнь за процветание нашего искусства, за образование национального самосознания нашего народа. Театр не может существовать без своего зрителя. Дорогие зрители, огромное спасибо вам за то, что вы любите свой театр, что вы поддерживаете нас в наших исканиях. Дорогие гости, огромное спасибо вам, что в разгар театрального сезона приехали на наше торжество и сказали нам ваше доброе братское слово. Рахмат хирге. Башкортстан театрдарының флагманы Мәжит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт драма театрының баш режиссеры булган якташыбыз Лек Вәли улы Вәлиев күркәм иҗат юлын Салават калаһында башлай. Бездә, хөрмәтле дуслар, хәтер кисәһен Салават дәүләт драма Башкорт драма театры вәкилләреннән башлайык. Рәхим итегез. Dın
Башкортстанның атқарған артисткаһы Назгөл Икәнбаева. Хәерле кич, хөрмәтле тугандар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле коллегалар. Һезгә без Салават Башкорт дәүләт драма театрынан кайнар зур сәлам алып килдек. Безне бүген был учал yerine бик изге, кәрәкле эш безнең бурысыбыз алып килде. Чөнки бүген без ардаклы шәхесебез, режиссерыбыз, драматург Лек Вәлиевич Вәлиевтің хәтер кисәһенә йыелдык. Шуны әйтте килә, Лек Вәлиевич Вәлиев Ленинградта укып беткәч, режиссерга укып кайткас, иң беренче үзенең ижадын режиссер булып, безнең Салават Башкорт дәүләт драма театрында башлай. Һәм бында ул беренче адымдарын эшләп, уңышлы эшләй башлай һәм иң тәүгенең безнең өлкәннәр һөйләү буенча спектакле Умырзая исемле бик уңышлы була. Һәм артабан спектакльләрдә уңышлы булып, һәм безнең ул эшләгән дәврдә безнең Салават драма театры бик ижади яктан югары уңышларга ия була. Бик данлыклы гастрольләрдә йөреп кайталар. Казанда, Башкортстан буйлап бына әйткегелә Лек Вәлиевич бездә эшләгән сагында безнең Салават театрының иң югары ижади бер мәле була. Һәм бу әлбиттә Лек Вәлиевич Вәлиев аркасында дип әйтергә кирәк. Без әлбиттә Лек Вәлиевичте күрмәдек, әмма ләкин без аның иҗады белән танышбыз. Чөнки безгә өлкәннәр, безнең коллегалар, агайдар, апайдар һөйләнүнең турында бик еш. Һәм тагыла безнең әлеге көндә бик яратып караган телевизорда уның калган язмаһы, телевизион вариант Кызыл Паша спектакле уның постановкаһы битендә. Һәм әлбиттә иң яраткан безнең бөтенләй иң яраткан спектакле мөгаен. Без аны елда карайбыз. Тиле яшьлек исемле Мәҗит Гафури академия театры башкаруында. Һәм ошо спектакльдә карап, бында булган талант, бында булган һөю карап окланып, ул безнең өчен дә, яшьләр өчен дә бик фәһемле һәм кирәкле әйбер. Тагыла шуны нимә әйткегелә. Без өлкән агайдарга бик зур рәхмәтлебез. Чөнки уларның эшен нитеп карап белеп, ул безгә бик нык кирәк һәм киләсәктә безгә лә ниндәйдер ошо иҗади өлкәләр эшләр өчен бик этәргес көч булып тора. Һәм бына бүгенге безнең очрашуыбыз мин уйлыйм бик кирәкле һәм бик изге матур эш. Шулай бит Назгөл. Хәерле кич, хөрмәтле учалылар. Ысынлап та бүген без шундай матур олы сарага йыелганбыз барыбыз да. Ул матурына әйтеп үтеп бара, был бик нык изге сара. Бүген ысынлап та Лек Вәли рухы куанып яталар. Безнең бурысыбыз ул. Үткәннәребезне онытмау, уларны кадерләү, хаклау, киләсәк буынга yetkерү. Ошо сарага үзенең өлешен индергән кешеләргә зур рәхмәт. Лек Вәли рухы янәттә булһын. Авыр туфрактары еңгән, караңгы күзләре якты булһын. Ошо авыр заманда ысынлап та кайбер төшенсәләр яйлап кына онытыла бара. Шуңа карамастан бер-беребезгә ихтирамлырак, игътибарлырак булһак инде киләсәктә. Чөнки үткәне булмаган кешенең, үткәне булмаган халыктың, кадерләмәгән халыктың минеңсә ул киләсәге лә булмайдыр. Шуның өчен үткәннәребезне кадерләп, хаклап, киләсәк буынга yetkерергә тиешбез. Зур игътибарыгызга рәхмәт. Рәхмәт. Рөхсәт итегез. Миңа бер бәләкәй генә музыкаль бүләк.
Кояш булып янам тиергә. Теләйем мин аяк төн күгендә. Йондыҙ булып нурҙар һибергә. Миңә көндөң уртаһында кояш булып янам тиергә. Миңә аяҙлы төндәрҙә йондоҙ булып янам тиергә. Ҡара төндәр булмай ҡалыр тимә. Шәмдә кәрәк шул саф кешегә. Ҡара төндәр булмай ҡалыр тимә. Шәмдә кәрәк шул саф кешегә. Ҡара төндәр булмай ҡалыр тимә. Шәмдә кәрәк шул саф кешегә. Кояш булып алтын аҡҡан, серле йондоҙ булып янмаҡҡан. Аҙашҡандар өсөн юл күрһәтер, шәмдәр булып тымап алмаҡҡан. Аҙашҡандар өсөн юл күрһәтер, şəmdər bulutuna qalmaqdan. Adaşqanlar üçün yol görhədir, şəmdər bulutuna qalmaqdan. Adaşqanlar üçün yol görhədir, şəmdər bulutuna Alkışlarla eylemeyi dostları. Rəhmət sizə qadirli qonaqlarımız, Башқұртстанның атқаданған артисі Назгүл Исәнбаева һәм Башқұртстанның халық артисі Фәтих Құлғарин. Рәхмәт. Өфі қалаһы баш қалабыҙҙың баш театры сәхнәһендә баш режиссер булыу һәр кемгә лә тәтемә әлбиттә. Ә бына беҙҙең талантлы яҡташыбыҙ Лек ағай был хоҡуҡты ижадсы һәләте менән яулап ала һәм беҙ уның менән ғорурланырға хаҡлы учалылар. Тәнҡитселәр араһында Ленинград театр мәктәбе юғары баһалана. Ошо мәктәп тәрбиәләнеүсеһе Лек Вәлиев башҡорт театрына яңы һулыш төшөрә. Уҡытыу эше менән дә шөғөлләнә. Сәнғәт училищеһында һәм Өфө дәүләт сәнғәт институтында йәш быуынға белем бирә. Баш режиссер вазифаһына тәғәйенләнеүенән бер рәттән институтта тәүге тапҡыр режиссерҙар әҙерләү курсын ҡабул итә. Хәтер кисәһен әҙерләү барышында Лек Вәли улының уҡыусылары үҙҙәренең остаздары хаҡында йылы иҫтәлектәре менән бүлеште. Бына уларҙың береһе профессор, Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Татьяна Николаевна Хайбуллинаның тыңлап үтәйек дуҫтар.
Дорогие друзья и коллеги, сегодня мы чтим память выдающегося деятеля театрального искусства Башкортостана, нашего педагога Лека Валеевича Валеева. Он наш любимый учитель, которому я благодарна за то, что Лек Валеевич научил нас искренне любить жизнь во всей ее многогранности, научил быть преданным своей профессии, научил не только исследовать человеческие души и их судьбы, но и уметь сопереживать им всем сердцем. Таким открытым и ранимым было сердце нашего учителя, которое перестало биться так рано. В нашей памяти навсегда остаются его уроки, проникнутые безграничной любовью к студентам, профессии, искусству. Благодаря встрече с ним наша жизнь стала навсегда связана с творчеством, театром и педагогикой. И неразрывно дружески связала между собой всех его студентов с первого по последний выпуск. Он был не только инженером-землеустроителем, но и инженером наших душ. Лек Валеевич является для всех нас настоящим мерилом чести, совести и достоинства. Память о нем навсегда остается в наших сердцах. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры йондоҙҙары бөгөн беҙҙең сәхнәбеҙҙе балҡыта. Шулай бит, дуҫтар? Әйҙәгеҙ, уларға һүҙҙе бирәйек. Кемегеҙҙән башлайыҡ дип һорамайбыҙса ғына, театр директоры, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Иршат Ишбулды улы Фәйзуллинға микрофонға саҡырайыҡ. Рөхсәт итәһегеҙҙер, дуҫтар? Рәхмәт. Хәйерле кис, хөрмәтле учалылар, коллегалар, һәм Лек Валеевичтың ижадын яратҡан тамашасылар тип әйтер инем. Бүгенге көндә Өфөнән беҙ шундай ҙур команда менән килдек һеҙгә ҡунаҡҡа. Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған артисы Илсәр Ибрагимовна. Һеҙ уларҙың бөтәһен дә таныйһығыҙ, әлбиттә. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, тағы ла бер ҙә әйтеп үтәйем. Илсәр Ибрагимовна, баҫып күренегеҙ. Шулай Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған артисы Башҡортостандың халыҡ актрисаһы Рәмзиә Исламовна. Хисамова Рәмзиә Исламовна. Башҡортостандың халыҡ артисы Әхәт ағай Хосайынов. Һәм шулай Башҡортостандың халыҡ артисы Илдар Гумеров. Әлбиттә, бөгөн беҙҙең Лек Валеевич тураһында бик матур һүҙҙәр, хәтирәләр иҫкә алынылар, ул шулай булырға тейеш тә. Мин инде әлгән әйтеп үткем килә, уның Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театры мәлендә эшләгән мәлдәрен, ижадын. 1965 йылда театрыбыҙҙың Өфөлә беренсе үҙенең бинаһы барлыҡҡа килә. Һәм ошо уҡ йылда Лек Валеев беҙҙең театрға эшкә килә. Иң беренсе тәүлә ул режиссер була, аҙаҡ инде 72-нсе йылдан театрыбыҙҙың баш режиссеры булып китә. Һәм ошо йылдарҙа театрыбыҙҙа матур-матур спектаклдәр сыға, халыҡ ағылып йөрөй башлай театрға. Бөгөн бына әйтеп үтелгәнсә, минең коллегалар әйтеп ҡеүәтләп үтерҙәр үҙҙәренең хәтирәләрен. Мин әҙгенә икенсе нәүәт тураһында бөгөн әйтеп үтелгәнсә, беҙ зыяратҡа барып зыярат ҡылдыҡ, яңыртылған ҡәберлек астыҡ. Был инде күптән эшләнергә тейеш эш ине. Был турала бер нисә урында әйтеп тә үтелгән ине. Һәм бына бүгенге көндә ниһайәт ошо эш башҡарылды. Һәм әлбиттә, ысын күңелдән ошо эште башҡарып сығарға ярҙам иткән кешеләргә иң беренсе сиратта Учалы районы администрацияһы, Учалы районы советы, һәм инде бына театрҙар ошонда отырған, шулай уҡ беҙҙең сәхнә артында ғына ҡасып торған Ләйлә Абдулхаевна Сафарғолова сыҡһағыҙ ине. Төп ойоштороусы Ләйлә Абдулхаевна Сафарғолова. Һәр берегеҙгә ҙур рәхмәт. Аллаһы бойорһа, ижади кешеләргә барығыҙға ла ижади уңыштар теләйем. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт.
Иршат Ишбулатұлы йылы һүҙҙәрегеҙгә. Һүҙ һеҙгә Рәмзиә апай, Башҡортостандың халыҡ артисы Рәмзиә Хисамова ҡаршы алығыҙ. Xayrlı kez, hürmetli tamaşasılar. Buna biz nise yıllar ötkenden hon, nihayet Lek Valiyoğlu Valiyev'tin tuğan tüyeginde biz. Buna aytilgense ziyaret kıldık. Oğa matur etip ziyaret heykeli işlenildi. İfke alı buldu. Ayatlar okuldu. Lek Valiyoğlu Valiyev bunda oldurgan bir köp artistlarga yol yarısı buldu. Bunda onun okusları da var. Hem min onun okusuhu bulmaham da onun spektakllerinde oynap min Uyumda şulay onun okusuhu dip banayım. Çünkü ben 19 yaşta teatrga işe kelgende Nerkeske aldı meni. Nerkes degan spektakl Ilşat Yumagulовтың, Lek Valiyev'тің bizim teatrda koygan birinci spektakli. Şul tiklem zor triumf menen bardı. Hatta buna 11 gün yeneş 800 orunluk zal şıgırım dolu günde oynan 11 gün. Sıratqa tedilelerini halık. Mindedir bir aytib bütkühüz bir kuriniş buldu. Bu Lek Valiyev, Valiyoğlu Valiyev'тің birinci umuşu bizim teatrda. Şundan bik matur eseyir esse spektakli okuydu. Ali tilyeşikka hatli ali. Bular şundan unutulgan edem spektakli. Kızıl Paşa, onun bik küp bana şulay ret spektaklleri bize triumfalli vardı. İlk gitmeli hisler rejissörünü, hisler turmuşta bik de gelen hem niskati yusan. Onun menen işlevimine aktrisi olarak bik de rahatini. Çünkü nisikilelerini tamaşasılar teatrga, üzerinin yanlışlıkların, üzerinin tapkan sıfatlıkların, bəxtlərin ortaklaşır üçün. Artistler, onlara şulay kişinin bəxtin oynap görhətələrini, hem onlar şunda sağıştırıb ultralarını, üzerinin bəxtlik duyhalar, ilaylarını hığılıp, hınkıldap ilaylarını, hatta rehatlənib, haqıldap da külürlərini. Buna şu fiilde Lek Valiyoğlu Valiyev ilk gitmeliler rejissör oldu. O kişinin köngül turuşun aypay turgan rejissör. Köngül turuşun buna hıgıp alıp tamaşasılarga sığarıp bala turgan rejissör. Onda şu an mine bik de rahatini işlevi. Ondan indi rejissörler türlü bula. Teknik rejissörler bula, buna nisektir buna hunga yıllarda ol nisektir kubeyip gitti. Kadir indi kirinen rejissörler koyda kişinin köngülün aypay turgan spektakllerge. Şulay teatr türlü tulkunda güdeyindi o. Bulurga teyiştey bir. Şuğa göre buna Lek Valiyoğlu Valiyev'ga minunun okusuhu bulmaham da minunun baribir okusuhu hanayım ödümde. O meni teatrdan sahnahine en birinci tepey bastırgan rejissör oldu. Bik de rahmetlimin. O hatta buna zalda oturganda spektakl koygan vakitta aklingine yardığı rayını yakı-yakıyleydi. O buna şul tiklem gördam iteyini artistka. Şul spektaklden kuyları küyle bultırır yine.
кызгырып ултырыр ине. Шул тиклем искитмәле, иң беренче кеше ине искитмәле. Без уны ничә елдар үтеп килһәк тә, без уны һәр вакыт кагынып искә алабыз, кагынып искә алдык һәм кагынып искә аласакбыз. Һәм уның күп режиссерлардан булуын мин актриса буларак бик тә теләйм, хатта яшьләр исендә. Улар куркмай классика куйдылар. Шул тиклем дәртлеләр ине, хикрип килеп сәхнәгә менәләр ине, үзләренең ниндәйдер уттары менән бүлешә беләләр ине артистлар менән. Бына шундай матур, искитмәле, энергичный русча әйткәндә һәм бик тә нескә хисле ул үстергәнегез өчен рәхмәт Ушалы иренә. Рәмзия апай Хисамова, Башкортстандың халык артисты. Рәхмәт. Тагы бер алкышлар доктор. Рәхмәт. Хәзер инде микрофонга Башкортстандың халык артисты Әхәт агай Хөсәйнов та сакырабыз. Рәхим итегез. Hayırlı kişti bekleyimiken, küntü bekleyimiken. Var, kayalay buğala, hayırlı buğan. Ona minen de bəxətli kişi yoktur ol, bu dünyada. Çünkü Lek Valiyevич'te işlep kaldım ben. Baytaqına spektakellerinde oynanım. En tüp spektakellerden biri Tiliyaşlık oldu. İkincisi spektakel, big matur spektakel Kızıl Paşa Aslanbayev'den. İki spektakelinde de ben rahatlanıp gülüp oynanım. Rahmat oğa. Buna da bugün kildik ziyaret kıldığa matur pametlik koyulgan bütün көңілім менен рахмәтлімін осы ішті атқарып сығарған иптәштерге зор рахмәт сіздің барлығыңызға. Зур рәхмәт өткәргә матур һүзләрегезгә Әхәт агай Хөсәйнов. Алкышлайык доктор. Хәзер инде микрофонга Башкортстандың һәм Татарстандың халык артисты Илһияр Газетдинованы сакырабыз. Рәхмәт итегез. Күптән хатирәләрдә тыңлап үтәйек. 1968 елда Дүртөйле районы Исмаил авылының урта мәктәбен тәмамлап, мин Өфө сәнгать училищесына килдем. Һәм матур гына үтеп киткәндән һуң 1 сентябрьдә укулар башланды. Безнең укытучыларым Фәрнә Касымова, бындагы күп кешеләр Фәрнә Касымова укыгандар. Һәм Лек Валеев һәм Тамара Шагитовна Худайбердина ине. Барыла яхшы укытучылар, яхшы кешеләр. Безнең шул авылыбыздан 10 ел буена бер ергә дә сыкмаган балаларды кала балалары итеп тәрбияләнделәр, театрларга йөреттеләр, укыттылар, өйрәттеләр. 72 елда театрга килгәс тә Лек Валеевич «Һыу юлы» дигән спектакль куйды. Бында бына рәсемләр булып китте уның. Унда Гата агай Арсланов менән Зәки апай Арсланова уйный ине. Шуннан өлкәннәргә тегенең замечаниеһы булһа, безнең аша эшләй. Мине бик матур һүзләр белән теге ныгытып кына үз укысыһы итеп һүгә башлай. Мин аптырап әйтәм, мин бит әле сәхнәгә сыкмаганмын, нигә мине һүгәгез димин. Мин бит өлкәннәрдә һүгәлмәйм, минем укысым түз дине. Һәм күп спектакльләр эшләнек, мин гел түздем. Иланым, ләкин түздем. Бик күп спектакльләрдә уйнарга туры килде. Менә тиләшлек диләр.
Мин театрга килеп кергәндә берничә актриса театрдан киткәйне һәм телеяшьлектә Хандугас роленә инеп киттем. Миңа да бик озак уйнарга туры килде. Шуннан Мостай агайдың партийный темага Йырланмаган йыр дигән спектаклендә мин нәкъ үземнең характерлы авыл кызы Рәхимәне уйнап ташланым. Менә шулай итеп береннән-бере матур бик күп 12ләп спектакль уйнарга туры килде уның кул астында. Әмма ләкин Лик Валеевич нисек кенә матур спектакльдәр куймаһын, нисек кенә актердар менән матур итеп эшләмәһен, ул елдарда уга карата искән елдәр кай вакытта бик аяусыз булды. Ысынлап та талантлы кешеләр талантлы итеп юкка сыгара белделәр заманында. Түзде, эшләне, илаган сактары ла булды. Әмма ләкин уның бөек матур эшләре безне Кызыл Паша менән сит илдәрдә танытты безнең театрыбызды, республикабызды. Әллә нисәмә сит илдәр, гарәп илдәре Кызыл Паша фильм спектаклен һатып алдылар. Менә шулай итеп безнең Лик Валеевич театрыбызның үсешенә бик зур йогынты яһаган режиссербыз, укытучыбыз булды. Мин бик рәхмәтлемен һәм бөтә курсташтар, бөтә улың укучылары исеменнән Ходай Тәгалә алдында безнең театрыбызга шундай кеше бүләк итеп эшләткәне өчен, театрыбызны күтәргәне өчен бик зур рәхмәтлемен. Назар агай Нәҗмидің халык шагыйры бер бик матур шигырь бар. Шуны мин уның рухына bağışlап укыйм әле. Бер бөтен бар дөнья, ер, ай, кояш, йондыз, бөтә галәм. Бер бөтен булган дөньяга бөтен булып туа адәм. Мин бер бөтен, бүленмәгән яртыларга, ярымдарга, вакланмаган мин бүленеп төрле канундарга. Янам икән, янган сакта уты булгас була төтен. Ут һәм төтен бер булгандай, мин бер бөтен. Хыңар канат, хынган канат, бер көт итмәк тау бер көтен. Усар канаттарым менән, мин бер бөтен. Үз йырымдан айыруы мине ситен. Йырым, ерем, һавам менән, мин бер бөтен. Илбия Газидинова. Бұл алқыштарымызға рахмет. Бүгінгі сарайға Әлек ағайбызды хөрмәт итеп, оның хакында йылы хәтирәләрен алып килгән Башкортстанның халык артисты Илдар Гомаровка һүз бирәк. Әйдәгез рәхмәт итегез. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli тамашачылар. Бездә шуннан башлайм әле. Әле вакытты караным, әле безнең вакыт бар, Аллага шөкер. Чөнки инде 30 ел буе бына ошо кисәгә касан була дип көтеп йөреп, ошо кисәнең инде сәхнәнең уртасына килеп баскас, ашыкмай гына искә алайык әле без уны. Ни өчен булай дип әйтәм? Чөнки минең иҗат юлымда көтмәгәндә Лек Валиевның оğlunun килеп сыгуы минең өчен дә ниндидер бер көтелмәгән һәм бөтенләй уйламаган ердән булды. Икенче курста булга кирәк укып йөргән сакта көтмәгәндә бына минем бу хәбәрем хәзер минең коллегаларым өчен дә яңалык буласа, Кызыл Паша ролен спектаклендә миңа рольгә сакырдылар. Килдем. Академ театрда бит инде монда зур артистлар уйнап йөрүдерләр, репетициягә килгәндер, мин бер сибек кенә малай. Онда хәтереңдә булган тамагы ни бар иде? Сумып аңгы эрләй торган гарәп малай Кашаф агай Назаров менән керә иде. Бына ошо сәхнәне
bir-iki repetиция өттім де, шунан һуң одақтан көндіз битінде оқулар, аулардың ертеңнен бірден репетиция. Шунан һуң килдім, киске репетицияға килгәйнем. Лек Вәлиевич әйтте, бына устым, репетицияға йөрмәдем дә, хәзер роліңді кисеп ташладык дейм. Ул пьеса оғын ине, ысынлап та ул ролді кискәндәр. Һәм бұл менің уйнай алмай қалған бірінші ролім ушы булды Академ театрда. Шунан икенче курста енді башка рольдер китте, уныга ярай. Хонан Сибай театрын үтеп, армиянан әйләнеп кайткас, Академ театрда халдат итегенән һуң актер профессиясына яңынан кирип китүсендәдер вакыт кирәк. Шул мәлдә Капыл Лек Вәли улы миңа төп рольді бирә майдан тотабыз спектаклендә. Шунан һуң мин дублер һорайм, мин мәйтәм армиянан яңа кайтканмын, әле буынлыгын баган, онытканмын. Юк, бына кустым, шунан майдан тотып китмәһәң, юк инде бына шул һиңа. Һәм дублер һәзниһез миңа ошо спектакльдә уйнап сыгырга туры килде. Буын ныгынгандай булды. Инде рольдәрдә ява башланы, Аллага шөкер киттек, алга табан барабыз. Һәм 92нче елды каршы алдык. Ничектер шулай туры килде, мин режиссерлар менән бик якын мөгалимә итәргә яратмыйм. Әмма бул юлы нишләптер берничә егет инде яңа ел каршы алгандан һуң шулай үзебез генә диде, руста әйтәләр инде узкий кругта дип ултырып алырга туры килде. Бына ошо ултырыш вакытында мин оның майдан тотабыз спектаклендә Хисмәтулла Дәүләтовтың 40 казыт дигән йырын йырлай торган гитарла уйнап. Бына ошо йырды Лек Вәлиевич үзе һораны микән, мин үзем әйттем микән. Ошо йырды йырлагандан һуң Лек Вәлиевич иланыла, Илдар, ошо йырды минең кабремә илеп йырларһың әле ди. Бүген бына мин нисән сотап осрашуымдыр. Бүген мин зыяратта истән генә уның өчен һәм үзем өчен бына ошо уның алды вагъда иткән бурысымды 30 елдан үтәнем. 40 кады. Әмма зыяратта инде бул зыяратта истән генә көйләп тору беренче тапкыр минең Стамбулда Зәки Вәлидидің кабрендә ине, буныга икенче тапкыр булды. Һәм шуңа күрә мин ничектер диндең нидәдер ыңгай, я булмаһа каршы булуларынан уйламаным, кеше күңелен уйлап тордым ошо мәлдә. Әгәр дә кеше дөньяга нинди генә профессияла эшләвенә карамастан, ул үзенең кешелек сифаттары менән башкалардан бер генә адымга өсткә торганда ла, ул тимәк үзенең халкы алдында үзенең бурысын үтәне дигән үз. Лек Вәли улы бер генә адым түгел, ул безгә караганда бик күпкә югары ине, үзенең фикер йөртүе менән, үзенең күңеленең йомшаклыгы менән һәм дөньяны яратуы менән. Әлбиттә, иртә китте. 56 яшь ул ир егет өчен ул бөтенләй ени түгел, яшәлгән елдар исәбе түгел. Әмма шулай туры килгән уга шундай язмыш язган. Шуңа күрә мин хәзер үземнең һуңгы елдарда язган йырымды, ягъни Сеймай бүгезләренә язылган китәһеләр килмәй дигән йырымды ошо Лек Вәли улының кеше күңелендә мәңге онытылмаслык эз калдырып киткәннең рухына багышлап йырларга уйлыйм. Китәһеләр килмәй.
Yaşar günlerimde vaklım baram Qaysak o'tganlarga ko'z otam Og'irlikda ko'proq ko'rgan hoyim Turmush Baqit shodlik bersa xush kelamay Orhimda qiziqimda dunyo Boshlab ketalar his kelmay Orhimda qiziqimda dunyo Boshlab ketalar his kelmay Bu dunyoning qadri his bilmay Башкортстан халық артисі Илдар Гумаров. Рахмат. Хөрмәтле дуслар, Башкортстанда Кызыл Паша спектакле хакында ишетмәгән һәм белмәгән кеше юктыр ул. Бұл спектакль башкорт театр сәнгатының иң зур дан казанган спектакле дисәк, һич тә хата булмактыр. Ул Советтар Союзы дәврендә Үзәк телевидение тарафынан фильм-спектакль булып яздырыла һәм уны 22 гарәп илләре телевидениелары үзләренә хатып ала. Bunday вакыйга бүгенге көнгә тиклем республикабыз театрлары тарихында кабатланганы юк әле. Assalamu alaikum, Hazrat İmam. Assalamu alaikum, Yamaat. Wa alaikum assalam, Karim Efendi. Buna Pravda gazeta geldi. Onda Karol oğlu Amir Ahmet'in Sısırga dostluk viziti bilen barasağı turağında yazılan. Buna. Şulay mı? Hürretikizde var, biyografiya kızıla birgenler. Kutlayın Amir Ahmet. Şükürün konsul efendi. Şükürün. Ulama desin bir bik şart Kerim Efendi. Bana oğlum danın hadır biter dünyaya kırılasa. Hürmetli Kerim Efendi. Bizden illeri bizi yakınlaştırıda bizden hizmetiniz bahala bütkühüz. Biz kişiliklile kişiliklile bulduğuz. Engemeleş bularak da hizge hıklanmayı mümkün tügün. Kıskağına vaktisinde garaptın yüreğin anlanıgız. Kutlayım sizi Kerim Efendi. Hazır biz Sovetlerden bütün edemine tapmına sizin hımattır tüslü tuyula. Kutlayım. Kutlayım Kerim Efendi. Hayır sizi bit. Hazır Kerim Efendi tip tügül. Ha? Kerim Paşa deyip yürüteler. Ey. Paşa. Ey. Kerim Paşa.
Бұл біздің халықтың ұлылап, зұрлап әйтуі. Кәрим Паша. Yok aтай. Ул құры паша ғана түгел. Қазал паша. Әйе. Қызыл Паша. Рахмат, достар. Рахмат. Мұхтарам генерал консул Кәрим әфәнді. Біз король Яғыфар ва менің ұлым Амир Ахмет ғарап имаматы менен Совет Социалистик Республикалар Союзы арасында дуслық ва сауда договорын рафланық. Бисмиллахир-рахман-ир-рахим. Bismillahirrahmanirrahim. Консул әфәнді, договордың өзіңізге тиесілі доналарын қабыл етіңіз. Құтлы болсын, достар. Мүбәрәк болсын договор. Достар, бұна стенала қылы сілініп тұра. Владимир Ильич Ленин оның символик мағанаһын аңлатып, бұл тыныслық һәм дуслық қылысы тигәйне. Қылыстар бұна шулай стенала ғына ілініп тұрға, дөньяниндәй матур һәм имен булыр ине. Башқұрт халқының данлыклы улы Кәрим Хакимов ролен был спектакльда Башқұртстандың халық, Рәсей Федерациясының атқаданған артисты, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Башқұртстан Республикаһының театрҙар эшмәкәре союзы рәисе Әхтәм Әхәт улы Абушахманов башҡарғайны. Бөгөн ул бик дем менән дуҫтары. Һеҙгә рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, һәм дә һәр ваҡыт һау булығыҙ. Бәрәкәтле Ушалы еренең һәләтле халҡына республикабыҙҙың артистарынан ҡайнар сәләм. Сынлап та Ушалы халқының данлыклы кешеләре бик күп булды беҙҙең бына ошо оҙаҡ ҡына йәшәгән дәүерҙә. Бына шуларҙың береһе Лек Вәлиулла улы Вәлиевтың яҡты иҫтәлеген хәтергә алырға тип беҙ бөгөн бына театрҙарҙың бәләкәй генә вәкилдәре йыйылышып һеҙҙең Ушалыға килеп еттек. Ысынлап та Ушалы халҡының тарихына ҡараһаң, беҙҙең сәнғәт донъяһында уларҙың исемдәре бик күп. Әйтәйек, Вил Кәримов министр булды. Унан Гөлдәр Сабитовна министр урынбаҫары булды. Лик Валиев режиссер булараҡ театрҙарыбыҙҙы күтәреп, бөтөн донъяға танытты беҙҙең театр сәнғәтен. Рафаил Әйүпов, Әбелхайыр Ҡасимов, һәм башҡалар. Шуға күрә мин әйтәм, Ушалы ере бәрәкәтле ер. Мына әйтеп киттем баяғы, тағы ҡабатлайым. Булат Имашев тигән опера театрына нигеҙ һалған кешене опера театрынан ҡыуғас, ошо Ушалыға килеп, опера театры төҙөргә булған.
һәм мәрхүм булып қалу арқасында ул ісін тұрмышқа ашыра алмаған. Бына енді бүгін біз Лек Вәли ұлын исләргә тип килгәнбез икән, ул сынлап та безнең театр сәнгатен үстерүгә аерылса зур көч салды. Мисал гына итеп әйтәм, мин студент сакта Салават театрына режиссер булып килгәйне. Салават театры Өфөгә гастрольгә килгәч, ул вакытта Башкорт академия драма театрына ярты зал гына кешеләр йыела иде. Театр сакына искергән имагыне. Халык йөрий башланы Лек Вәлиевичнең спектакльләренә. Билет алып булмай, без шунда кытылып төрледән инәбез дә, тамашачылар кыскыра. Башкорт академия драма театрын Салаватка куырга кирәк. Салават театрын Башкорт академия драма театрына килтерергә кирәк. Ул вакытта теге апкомның колагы бик һәйбәт ишетә иде. Тиз генә Лек Вәлиевичне һәм директорын Салават театрының Өфөгә күсерделәр. Бына Лек Вәлиевич башта режиссер булып эшләй башлады. Шуннан берничә елдан соң аны баш режиссер иттеләр. Буга яшь кенә мин театрга килгән артист булып килгән кеше шулай ук сәбәпче булдым. Ниндәйдер бер скандал килеп сыктылар. Мине бик каты бюрога куйдылар. Мин укырга килгәнче колхозның комсомол секретары булып эшләп килгән, әдрәк политиканы белә идем. Ул вакытта политик диктатура иде бит инде. Шуннан мин теге торып бирешмәй тегендә нимә мине группа финалга гаепләйдем. Нимә группа тегә тагын мине монда тигәс, апкомдыр кулага әтәтүдер бит инде. Тиз генә баш режиссерлардан иләрде урыннарыннан алып, Лек Вәлиевичне баш режиссер итеп куйдылар. Буна минең бөтен уйнаган рольләр дип әйтерлек, оның менән булды. Оның тормышын, оның холкын, оның булмышын мин бик яхшы беләм. Без аның менән бәхәсләшә идек. Шуннан ул эскердер кешене biz repetisyonda ahtam hin bәхәсләшәң да мин демагог дип әрләдем дә, һин дөрес икән. Давай шулай эшләйбез. Шулай итеп ул миңа бер нидә теге Шекмарев, Азат Абдуллин Шекмаревның куйганда садыр итеп биргәйне. Ул миңа нидә кыскыра инде. Буна шуны һәйбәт итеп уйнаһаң, мин һиңа Салаватты бирәм. Шуннан 2 генә ел эшләйм театрда. Мостай Кәрим Салават дигән пьеса язды. Шунда Салаватты биреп куйды. Ул инде бик авырга туры килде, ләкин ошо Салаватты Мәскәүгә уйнагайны. Кайткас миңа 2 ел эшләгән артистка Башкортстанның атказанган артисты дигән исем бирделәр. Мин анда теге пенсияга итеп барган артистларның да исемләре юк иде. Мин күптәргә Була кырын караса, бирин ни Шакиров йирнәһе шикелле. Бының ана Султанов дигәндәре әллә агаһым икән. Моны шундай диләр китте инде. Күрә алмайсызлар дип беләсезләр бар. Бездә шулай бит инде. Шуннан бер вакыт Лек Вәлиевич кызык кеше Хисле кешеге. Шуннан менән ул Кызыл Паша. Асанбаев Кызыл Паша дигән пьеса алып килтерде. Коридорда сыранда Лек Вәлиевич, Кызыл Пашаны мин уйнарга тиеш. Мин уның биографиясын яхшы беләм. Яра, карар. Шуннан бирде булыр рольде. Biz onu eşlep sıktık. 103 битлек пьеса idi.
Ол зор қайсығы білән кетеп қыртқарда. Бақасасады қыртқарда. Теге автор Асанбаевты неге индірмей. Репетицияға индірмей. Сөйтіп теге әр көден яқлай башлайды. Таны қоп сығара. Әтіге шпион қойған. Бір кәрәклі көден әдіп ташлағайнып, келіп кәрді скандал дейшләп, ол көзде менің бек мәйім өзден еттегедей, кем шпион мұнда? Кем еткіріп тұра? Құсайын Құдашев аға хилме? Жоқлай дейді, бұна шылай айтып, оған Асанбаевтан ұрай менді. Нейден уже ғұмыр өткәз. Сонда кімді ялланы дейін? Дай, мұллайын Серғалықты ялларым дейін. Мәскәуге кеттік. Қыдыл пашадынан. Көрілі бұтып кеттенді бұнда. Бәқастары жоғай болды. Мәскәуге барып түштік. Біз алтынсы Ғалия білән театр тасабы. Алтынсы күнді Қыдыл паша ойнайды. Мен ертәрек барайым әлі деп, нетеп, леквәлі жылтыра оқ қоя. Ешіттің мәлі. Метріне мәлі. Кандидат в члены политбюро Димичев келе. Министр культуры кәйгер ойыншы. Мен қалтырап түштім енді, тегіне оғиялы әдірлерге керек. Көп өтмәне театрды оратып алды ақырана. Директор Шафиков ені аны индірмейлер документі. Театрға индірмейлер. Сақынаға келіп енді екеу. Қайда бұнда Абыш Ақманова, менің қатын помощник режиссері, анана есіммен уже алдан білгендер. Келіп енділер де бір нейден, көгі Бұна мен енегерге әлі тұрам. Ана артты ене тұрған ешекте ұлтыра. Ана тегінде тұралар. Бұна бұлай. Хен меңе әйтірге тейшің. Кем ине бұл сәхнәге? Артист ме, әлі башқа күшіме? Демишев деге ені ұлтырды. Анда теге ескере аяқтан нелер енді. Бұна шындай нейді бек қаттыды теген еттігінде. Ұрысыға башланып, қалтырана башланып. Мадыр бей спектакльді ойнап кеттік, бір мәлді деген напряжение шул теклі. Спектакльді ойнап бітіп, сәхнеге болғас қотылдым. Деп, атлайын тем аяқ ермей. Атлап, неге еді барайным. Арттан бірі, папа, деп қысқыра. Не деп кемге қысқыра. Eylem Farhan bir qarsıq mine yugurub gele. Eylem qasaqlanala elay başladı. Mede merkem. Min Karim Hakimov'dan qıldımın. Min tegine aplikaytlarga diye atayığı xatirli hekime diges ukkalab nişlep xatirmay min şol yaşlayın kulaşlar. Buna qasaqra başladı buna көп artistler Алардың үйінде болды. Қатыны Хадиса апайға икенді яшені Карим Хакимовтан олар менен сұраштық дейді. Фәһімлі бір сұрашу болды ол. Әмі ләкен Леквалеш ана нишәптір анда болады. Şu сұрашудан Карим Хакимовтың қатыны инфаркт менен жығыла. Başqasa ikinci barğanda meni onda indirməni qıdı. Məni birləşdik avtordu Aslanbayev'dan indirdik. Buna şunday bir ne qırıb. Buna şol ikinci tapqır oynagan vaxt ne üçün Dimishев kelgan? Bey, nindeydir krammolı yok mu bu spektaklda? Garab ildəri bile turay. Оларға көрәтір алдынан текшерге керек деп білгер екен. Мұнда бір недейіне yok. Екенсіз спектакльді ойнағанда ғарап, ғарап иленіңді басылдары біліп бұлдылар. Bir basıldıkta da hatta
принципте ойнаған Шәмсиддиновқа ғашық табылып қойып сондай нелер қырықтар бола тұрған. Бұны шул Демешев қарағас приказ берденді бірінші каналға киноға түсіруге, фильм спектакльшілерге, ардындайға коллективті ақсалата премия беруге коллективға, һәм сетелге гастрольға шығаруға. Бұна шуынан хоң келіп бізді мұна әлікті қаранығыз, ошы нейді төсірді Мәскеудің бірінші каналы. Біз сонда хата елерді. Деге Мәскеу режиссерлары нейдері әйттілер, бізге хіздің көйдеген керекмей. Ол сонда ишетілді ешетімәд бара ол, біз аны ұрысса ней, текіз қалабыз, ней. Дикторларды текізі қалабыз, біз шуға көрі көздерге бік иқтибар етмейінсе, түстік, оның башқа келді, генерал директор Имаев енелейді башқа телевидениенің, бәй бұлар бет кино бұлас, әйбәт түсірі. Шуны алып, мұна әліге алып кеттілер, әдірәкіне мұна қарап ұлдырам, текісі дейін. Мұна Лик Валеевич, он сондай талантлы режиссер, бик-көп дейін театрдарды. Бүгін төрт театрдың нейі, уәкілдері ұлтырабына. Бұдан институттан мұна мен келдім енді. Ол институтта оқытып сығарған нейдеріна бірден көрдегі, ол декан болды. Анатолий Корнеевич Лощенков дегені проректор болып кетті. Бүтәхілі профессордар, Әбілхайыр неше елдар бұна Нұр театрын етәкленіп, ол да хіздің райымдан оны оқытты, көптәрді оқытты. Әйінді бізден атлай да білмеген студенттардан бүйік артисттар өстен. Бұны ұшалы ері әләтті кішілерге бек бай дедім. Бұны ұшындай кішілер келесектелі ұшалы еріден шықты дейді. Бұны ұшындай кішілерді біз бүгін қатырлайбыз, илке алабыз екен, біздің келесегіміз болыр. Яштерге нендейдір ұнтылыш болыр. Бұна шул вақытта келесек бұғын тағыла яқшырақ, тағыла матурырақ кішілердер, бұна шундай кішілерді тәрбиелерге тырышығыз. Рахмет ұшалы халқына. Әхтәмәт Хақылы Абу Шахманов, алқыштарға дұқтар. Қызыл Паша спектаклінен әгер бүгін Фидан Ғафаров башқаруында яры яңғырамаға дұрыс болмақтары көп. Шылай мұндықтары? Әйтегеделі, ол ерді біз тыңлап өтейік біргелеп. Шу тиклем ұлы қуаныстан ерегім ярылып өлмем екен. Қуаныстан ерек ярылып өлмейдер. Мәртке генә китәләр. Умар әфәнде, біз де туған елебізді бик нык сағындық. Сұлтан, әйдәр әтіге ярыңды. Елебізге сәлем болсын. Қайтыр юлдар
düşmegen Gaziz eseyimdin usağında Mine oşayha oştar pişmegen Bik halındım yine tuğan ile Kaytır yollar erdi düşmegen Kuşlar ısıp yetmez bu yoktarda Rızıktarım Bütmeyen rızıktarım Әгәр балаһына дөнья берсе алды, берсе арты менән борыла дигәндәй, Лек Вәли улының да иҗат юлында төрле сактар була. Шулай итеп ул академиянан китергә мәҗбүр булгач, Сибайдырга барып һыена. Әйдәгез әле Сибайдырга һүз бирәйек, уларның хатирәләрен тыңлайык. Башкортстанның халык артистлары Нурзият Рәшитова, Зифа Баязитова һәм Башкортстанның халык Рәсәй Федерациясының атказанган артисты Риф Сәйфуллин. Рәхим итегез. Һаумәгез, хөрмәтле без яраткан тамашачылар, һеҙгә 92 ел ижази биографияһы булган Арслан Мөбәрәк исемендәге Сибай Башҡорт дәүләт драма театры коллективынан ҡайнар сәлам алып килдек. Һеҙ беҙҙең һәр яңы эшебеҙгә шаһитһығыҙ, сөнки беҙ һәр ваҡыт яңы спектакль сығарып алабыҙ ҙа, йыл һайын ғинуарада килеп, һеҙҙең өргөн ялыртында туҡтап, шунда төйәкләнеп, үҙебеҙҙең бөтә яңы эштәребеҙҙе һеҙгә таныштырып сығабыҙ йыл һайын. Шуға күрә һеҙ беҙҙең уҡытыусыларыбыҙ, һеҙ беҙҙе үҫтереүсе тамашасылар, рәхмәт һеҙгә. Беҙ бөгөн беҙҙең театр вәкилдәре шундай да ҙур, яуаплы, тетрәндергес сарала ҡатнашыуыбыҙға сикһеҙ шатбыҙ. Лек Вәлиевичтең был донъяла йәшәүе, ниндәйҙер хикмәттәр менән беҙҙең театрға барып эшләп китеүе, мәртәбәле спектакльдәр сәхнәләштереп, Сибай театрының бер нисә баҫҡысҡа сәнғәт йөҙөндә күтәреүе, ул үҙе бер тарихи ваҡиға булды һәм уның исеме Сибай театры тарихында алтын хәрефтәренән яҙылды дип әйтергә кәрәк. Беҙ күп артистәр уның ҡулында уҡып киткән студенттар ғына түгел, уның спектакльдәрендә ҡатнашып, тормош тәжрибәһе алып,
Уның менән бергә аралашып яшәгән бына ошо олы буын артистлары бүген үзебезнең рәхмәтләребезне, уга булган ихтирамыбызны yetkürür өчен учалыларга уның тыл үскән yerенә илеүде бурысыбыз итеп һананык. Халыкта шундай мәкаль бар. Алтынды күпме нәҗескә буяһаң да, ул алтын булып кала диләр. Леквалиш та шулай. Күпме уны үзебезнең халык аяк салырга тырышып караны, ләкин ул инде үзенең эшләгән эшләре менән, үзенең сәнгать дөньясына тәрбияләп биргән актерлары менән үзе итән сактау үзенә һәйкәл куеп өлгергәйне. Хәзер Башкортстандагы бөтен башкорт театрлары талантлы, исемле артистлар белән тулы. Һәм улар уның эшен дәвам итәләр ки, без сикер рәвештә горурланалабыз. Без һагынабыз уны, юкһынабыз. Ул безгә күп тә эшләп өлгермәне, ул киткәндә безнең өчен зур фаҗига булды. Бездән аерылып киткәч, күп тә тормай ул был дөньядан мәңгелеккә китеп барды. Сибай театры ошында сәфәргә килгән һайын без хатта уның кайһы зияратта ерләнгәнен дә белә алмай, бана заманалар шулай иде. Ахун зияратын барып без тентенек, эзләнек, үләннәр сукып. Ушалы авылы зияратын эзләнек, таба алманык. Кемгә мөрәҗәгать итсәк тә белмәйбез ди торганлар. Ләкин тугандарын таба алманык, белмәнек, ул безне туганнары белән таныштырып та өлгермәгән иде. Үзегез беләсез, ул вакытта был турала аерым матбугат аша, яки ниндәйдер телевидение аша һорау мөмкинлекләре юк иде. Һәм бына бүген үзенең йөрәк күзе проекты белән бөтә милләтебезгә, илебез, милләтебез дип янып яшәүчеләрнең йөрәгенә үтеп ингән халкыбызның, милләтебезнең батыр кызы Нәйлә Абдулхай кызы ошо инициативаны күтәреп алып, һәм Ушалы хакимияте итәкчеләре, тугандары, авылдаштары ярдәмендә бүген без ифратта зур сарага шаһит булып, шунда катнаша алдык. Һәм бу зур мәртәбәле тетрәндергес хәл булды. Зур рәхмәт һеҙгә, учалылар һәм коллегалар. Без уны онытмайбыз. Biz сикһез бәхетлебез. Шундай бөек эшнән дәресләр алып, тормыш тәҗрибәһе алып, уның спектакльләренә дә катнашканыбызга. Һәм бына шунда торган без үсебез дә театрның иң олы буын артистлары ошо үзебезнең тәҗрибәбезне, истәлегебезне, уның турында белгәнебезне яшьләргә җиткерәсәкбез. Хөрмәтлеләр, без кыш көне генә ошында Муса Муртазинды уйнап киттек. Безнең башкортыбызда, халкыбызда горурлык дигән сифат бар. Был изге тойгы. Менә Муса Муртазинды ошо сәхнәлә уйнанык. Менә ошондай егеттәр туган ер бит был. Лев Валевич туган ер бит был. Горурланырлык урын зур. Хөрмәтлеләрем, бүгенге көн ябай көн түгел. Бына ошондай шәхестең кире кайткан көне был. Яңы бит, яңынан тудан менән осып бара ине, яңынан асылып ятты. Хәтерләйек, бергә хәтерләйек. Иптәшләрем, тамашасылар, ошо көнде кайтарган көн, ошоны эшләгән кешеләргә барыгызга ла рәхмәт. Лев Валевичтың сәламе булып, тугандарына бындай һүз калды. Йөрәгемде ярган ине ул вакыт. Минең яраткан тугандарым бар бит дип әйтте бер собраниела. Менә был һеҙгә уның сәламе булһын.
Рәхмәт. Зифанан да моторра айтып һөйләп булмады. Шуңа күрә мин һеҙгә Мостай Кәримдең бер шиғырын ҡуып ишеттерәһем килә. Тауышым юҡ, ғәфү итегеҙ. Тауҙар кешеләр шикелле. Бейек булған һайын тормоштары ауырыраҡ, яҙмыштары ҡыйын. Түбәләргә болот ҡунһа, тиҙ китергә ҡунмай. Түбәләргә боҙҙар туңһа, тиҙ ирергә туңмай. Иҫһә унда елдәр иҫә зәһәрерәк, ҡаяларҙы онтап йәшен уйнай зәһәрерәк. Тауҙар зарланмай, ғорурлыҡ баштарынан ашҡан. Кем ҡояш менән һин дә мин, шул тауҙарҙан башҡа. Кешеләр тауҙар шикелле. Бейек булған һайын тормоштары бәхәслерәк, яҙмыштары ҡыйын. Мин дәрәжәлә итмәйем, ул мәңгелек түгел. Юғарылыҡты билдәләй, тик юғары күңел. Юғары күңел гел генә аяҙ булып тормай. Уйҙар сорнай бик йышылы, яки шиктәр тырнай. Заманының дауылдары уға килеп уға. Ә шулай ҙа ҡояш тәүҙә уның өсөн сыға. Болотҡа, түңгәккә болот уралмай, ҡағылмай йәшен. Зарланма, зарлана күрмә, юғары кешем. Арабыҙҙан тик бер кеше юғалды. Ниндәй тулы донъя, нисек буш ҡалды. Ҙур рәхмәт матур яҡты хәтирәләрегеҙгә Нурзия апай Абдрашитова, Зифа апай Баястова һәм Рифағат Сафиуллин. Әгәр Лек ағай иҫән булһа, ул Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры тураһында арымай, талмай һөйләр ине. Валлаһы, был дөрөҫ мәғлүмәт. Ышанмаһағыҙ, әйҙәгеҙ бергәләшеп, ҡурсаҡ театры вәкилдәренең хәтирәләрен ҡолаҡ һалайыҡ. Башҡортостанның халыҡ артистары Рәмилә Ҡобағышева, Миндиғаян Сафина һәм Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Ләлә Булатова. Рәхим итегеҙ. Хәйерле кис, һаумыһығыҙ. Бөгөн бик кәрәкле лә, бик фәһемле лә, бик матур да, һәм шул ваҡытта бик моңһоу да хәтер кисәһенә йыйылғанбыҙ. Рөхсәт итегеҙ, Учалы ҡалаһына, Учалы халҡына, Учалы еренә, һәм дә Найла Ғәбделхай ҡыҙына, һәм бөтә ошонда ултырған коллегаларыма, Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театрынан ҙур рәхмәт белдерергә. Лек Вәлиевич беҙҙең театрыбыҙҙа 1990-92 йылдарҙа эшләне. Иң һуңғы йылдар осоро. Ул беҙҙең театрыбыҙға дауыл кеүек килеп керҙе. Сәхнә донъяһына, матур донъяға, әкиәт донъяһына. Шунда ул ыллар өсөн, балалар өсөн спектакльдәр ижад итә башланы. Уның пландары шул тиклем күп ине.
Ләкин, ул вакытта мин өченче балама декретта ултыра идем әлбиттә. Мин уның менән эшләй алмадым. Бына минең коллегаларым Башкортстандың халык артисткаһы Рәмилә Сөләймановага мин һүз бирәм. Хәерле кич, кадерле дуслар, хәерле кич. Лек Валеевичтың тугандары, апайдары, халыдары, агайдары. Бүген шул хәтле матур итеп һез бездә каршы алдыгыз. Хәерле кич, бuna Учалы халкы. Сезгә зур рәхмәт Лек Валеевичты онытмаганлыгыгыз өчен, ошо хәтер кисәһенә килгәнегез өчен. Бuna миңә дә шундый бәхет тиде Лек Валеевич белән рәхәтләнеп эшләргә. Тәкъдир дип әйтәйекме, судьба дип әйтәбез. Лек Валеевичтың һуңгы иҗади көндәре, иҗади эшләре, спектакльдәрен менә ошо безнең Курсак театрында үтте. 90 елда ул театрда Кабар Батыр спектаклен куйды. Шуннан ул спектакль менән без әле 20 ел бөтә Башкортстанда йөреп чыктык. Рәхәтләнеп без аны ике телдә уйнадык, башкортча, урысча уйнадык. Шуннан ошо спектакльдә куйгас, Лек Валеевич әйтә: "Эх, нишләп йөререм икән мин анда? Миңа күптән килергә кирәк иде менә һеҙҙең менән. Менә балалар театрына килергә, нишләп мин анда вакытым әрәм итеп йөререм икән? Ал әрләшә, талашаганда балалар менән ди. Бына монда килеп эшләргә кирәк инде миңа" дип. Карагыз әле, балалар бит ауыздарыгызга карап утыралар дип. Шайтырып һыклана торгайны ул. Ул хатта мин театр студия эшләйм. Балалар өсөн Умырзая дип кушам дине. Без әйтәбез: "Лек Валеевич, ничә Умырзая? Умырзаяның бит гомере кыска. Бер-икесе ни уйлап табайык" дип. Юк, Умырзая иң беренче сәскә бит ул. Умырзая дип кушам дине. Ләкин тормышка ашмады ул. Шуннан бу спектакльдә куеп куйганда бу безне күзәткән икән. Ипләп кенә күзәтте, безнең характерды, безне изучать итеп йөргән икән. Шуннан ни өчен дигәндә, бу безгә пьеса язды. Һәрберебезгә образ уйлап тапкан. Ул пьеса әйттерәбез, теттерәбез, дөнья үзебезнеке дип атала. Аны күп театрда куйдылар. Хәзер бу язды, китерде безгә укырга. Һәрберебезгә роль бүлделәр, миңа роль бирде. Бер положительный образ кызгайды уйнарга. Положительный мен уйнай килмим, анда бер отрицательный образ бар бит инде. Эх, мәйтә, аның исеме Хөршидә. Эх, мәйтә, мин Хөршидәне бирһәйне. Күрә менә ошо менә ул образ менә. Эх, мәйтә, мин шәп итеп уйнар идем. Ояла бит инде һорарга. Яшь кенә инде ул вакытта кайда ул? Менә хәзер может әйтер идем, мин эшләп карыйм әле дип ул вакытта оялабыз бит инде. И вообще не принято было инде алай торып роль һорап утырырга. Шуннан бул хәзер биреп чыктыла укыгыз дип инде. Теләр-теләмәс укыйм инде, режиссер требует иткәс укыйм. Моны күңелемә ятмай инде шул образ хәзер инде. Положительный образды уйнау нисектер бер яктан кыйын да, бер яктан рәхәт тә. Анда бер уйлап делать нечего дип. Шуннан әйтәм, ничек бирмәй икән миңа Хөршидәне укыйм бит инде. Бу миңа задачалар куя, һәм бергәләшеп укыйбыз. Бер вакыт ул һидеп калды. Нәйтте: "Ука, Хөршидәне, утырам, үсегә" дип әйтә. Мен әйтәм, һиде. Мин бит бер нәмә лә эшләмәм, мин тырышып укып утырам образымда. Ул такой режиссер, вот такой вот тонкого чувства ул менә актерды аңлай торгайны. Һин эшләйһең, тырышаң, кайдандыр ул һине һиде шуны. Һинең алдашканыңды ла һиде, кайсы задачаны куяла. Тырышып укып сыгаһың. Юк, һин задачаны дөрес укымайһың дип киренән һине укыта торгайны. Кайдан һиде? Шуннан бу Хөршидәне бит инде куады, миңа шул гына кирәк бит инде. Рәхәтләнеп уйнап сыктым инде шул. Нәмә генә уйламай торгайным, ул әйтәм, дөрес, һин молодец Рәмилә, һин роль өстендә уйнайһың. Бу минем Хөршидәм до такой степени, что ул бейнелә, йырланала, хәтта сәхнәлә тәмәке тарта башлана.
Ну, түрліше ойлаймын енді, мұны отрицатель етіп көрсетірге түрлі яқтан енді. Қазір шайтырып, ститка иплеп күні барам да, шырыны артынан менге Фәнисі Мамудинов деген бұл тәмәкінді тұқандырып бере, мен тек ақырықтығына топы сұған бетін түттірдің гіне көрсетем. Бұл менің құрсағым тәмәкі тарта. Хотя анда пожарниклар қошмай бетін сәхнелер ағайтырып, түттін соғары беруге. Шайтырып, бұл рөлді рәхәтләні ойнап сықтым бетінде. Онан ол күндәлігінде ядып қойған Рамиля полностью справилась с ролью дегенде. Қазір шайтырып бір вақыт Лик Валич ауырып кетті, больницала ята бетінде. Біз бірәм ері бет больницаға көсілесілер ташы бет. Мана хәлі әйбәтләнмей бетінде ята больницала. Біз ішләй бері біз бетінде қадір нық переживать етті, біз қайғыра. Ол біздің үшін мына режиссер да, мына атай хамақта ол біздің нық етіп әрлей тұрғайны. Әрлі хәлі біз аны мына қиын етіп воспринимать етмейбіз. Біз аны мына несектір яратқан хамақ қисета тұрғайны. Қайсақ репетиция біткіз, пашыле, ван деп қысқыра, көрме, барғыз деп, қайтығыз деп, қайтар ебәрі тұрғайны. Алайда бәйтәлі ол мына яратып әйтә тұрғайны. Жаңа қазір нық қайғыры беребіз. Лик Валич ауыры етіп енді. Бір вақыт Лик Валич жоқ дейлер енді. Лик Валич өліп кеткен дейлер. Қазір енді біздің үшін ол шок болды. Біз еш, біз андай нәмелерді қисетмеген біз. Қазір біз нәмәшілерге білмейді. Как будто ол дүния бүтті біздің үшін. Бізге етелер, мұна ертеге моргтан біз дом актераға сағат 12-лі операшение бола, моргтан алабыз да дом актераға көсірәбіз деп. Біз етер, біздің спектакль сағат тұнда, біз ойнайбыз. Яра біз Лик Валичті біздің руководство етінде, Лик Валичті привозим, ол бізді көтіп тұрыр, машинала, ешік алдында, дейді, гробта. Біз шынағын алып кетебіз 12-ге үлгіртірге кәрек дом актерла халық көтә уже елады. Біз айтебіз, пожалуйста, отмените спектакль, отмените деп. Шахан бізге айтелер, не можем. Зритель 300 человек уже, зрительный залда отыралар. Билеты все порваны. Ребята, как хотите, играйте, бізге айтебіз. Не можем. Лик Валич, алып келділер, біздің сәхна, коридорда Лик Валичтің гробы отыра бетінде. Біз илайбыз, тоқтай алмайбыз, актер не должен плакать, хоть әліне бұл деп әйтелерді, біз енді қадір нәмешілерге, біз костюмах бетінде, уже зритель отыра, Лик Валич анда бізді көтіп ята, біз шықтық та қадір спектакль башланық бетінде. Қадір Фатих Исламович Давлетбаев, алар ведущий спектакльді башлайдар, и Әби, бабаның ұшы спектакль алып баралар. Бұлар сықтылар да, здравствуйте, башқыта ойнай, балалар, бүгін қайтып, илай спектакльді башланық. Қадір, баласаға башта, задержка болғас, бір шуыменде шуға тауыз. Бұлар аптыраштылар. Екі актер сықтылар, илай, әкиет башладылар етінде. Ғымырда болмаған бетінде. Шайтырып, біз илай, Тұтабыз енді өдеді, мұнда бұна қом мұна евермей все. Олар хиделер бетінде, біз әкиетті хилейбіз, көрсетебіз, ойнайбыз. Олар хиделер, что-то не то. Нешлейлер екен бұл апайдар, нешлеп илай, бұлар спектакль қоялар деп. Әлі бізге үттілер, үпкәләнілер мекен деп ойлайлардыр енді. Мұна тым тауыш, мұна бір әлі қарағандар да сәхнеге. Шатыр бір спектакль ойнап сықтық да, Шан алып кеттік, Лик Валич машинаға отырдық да алып кеттік дом актераға. Қазір Ленин орамында кетіп барабыз. Біз айтабыз енді, Лик Валич ол үйіне кіріп сықпай мені, оны емес еді, прощаться етмәз мекен деп енді. Қазір бізге айтады, жоқ, вақыт жоқ, біз руководитель, жоқ, анда уже халық көте, уже все, опаздываем, все, жоқ деп. Бас Ленин орамында, аның үйі қырында біздің машина ватылды. Ватылды до такой степени, окончательно, кетмей бол. Қазір біз айтады, нәмәшілерге телефон жоқ ол заманда. Қазір енді егіттер дом актерға үйірділер. Несектір анда, әлі машина алып келділер ме, әлі біз машинаға көсірдік ме, әлі бір запчасть кетірділер ме. 40 минут біз
оның үйергенде тұрдық. Хотя біз этого не должны были делать. Вот неме деп айтырға мистика ма? Шунағын мына біз айтырға, ма бит Лик Валерьевичтің үйі. По плану не было, чтоб такого. Біз тұқтап, мұнда тұқтарға енді. Біз айтырға, мына руха үйі мына қошлаштыра. Деп ойлап қойдық енді өзімізше. Шайтырып, мына нық қиын болды енді. Мен ғұрурланам Лик Валерьевичтен ішлегенім үшін. Журналисттар хораха, мына бір анкета заполняйткенде, ненде режиссерларымнан ішленеді дегенде мен прям ғұрурланып, с гордостью адам Лик Валерьевич Валеев деп. Бұна менің шындай тәқдим, бұл мында бүгінгі күнде айтырға ярай мекен, жоқ мекен. Бүгін біз сескелер халдық Лик Валерьевичтің қабір ташына. Ну, біләғізме, ол зор іш ебет. Мына менің шындай тәқдим, Лик Валерьевичтің ханы сәң мына скульптура, хотя бы бюст хамақ бұл, мына учалы қалағында басып тұрғайын, или бюсты болғайын, бізде барып сескелер қалғайын деп. Менің шындай мына тіләк, әйдәгідәл ана шул ішті, несіктер қиын болғаны, халықтан алса елақта, ақылыдан елақта, шуны қиын болғаны ішлейгелі. Қадыр бит, бар-бар деңгейлерәк әлігі хамақ түгіл. Мына, елі бірей учалыла, бірей урамға исем қошырға, Лик Валерьевичтің исемін қошқақ. Ол мәңгіліштіру деген не болар ені. Мына, рахмет. Қайырлы кез, қадірлі яқташтарым, қайырлы кез учалыларым деп айта алам. Сөйтті мен осы Учалы ерінде, Учалы районында туған қып. 2000 жылда мен Үфеге сығып кеттім де құмхылланып Башқұрт Академия драма театрының спектакльдерін қарай башланым. Шунда Лик Валерьевичке мен бек ғашық болдым. Мен айтам, шул режиссер менен ішләһәң еді дейм. Но бұл менің үшін қиял ғана болып қалар еді деп ойланым. Ләкин қиял ғана болып қалманы, 90 жылда бізге ішлерге тұра келді. Оның бірінші спектаклі шул Қамыр Батыр әкияты бойынса Қамыр Батыр деп аталды. Екіншісі әйттірәбі, дүния өзі біздеке. Ол руста мы сами с усами деп аталы. Нәрәмилә менән біз онда қатнаштық. Ол Лик Валерьевичтен ниндейдір энергетика білі. Ол келелі мені ян баштан құсақлап, бұл менің яқташым бет деп атайдар сайрат атырғайны. Сынлап та ол вақытта менің атайым жоқ енді. Яны әнәтті болған, ол менің атайым тоже Лик Валеев 35-ші елғайны. Шулай деп, ол құсақлап алға күзден яштар келіп сыға атырғайны. Мен аның менен ғұрланам, мен оның яқташы болған үшін бек шатмын, яны әнәтті ауыр топырағы еңел болған. Зор рахмет. Яқты хикерелерге қайдар бұрындарығыға рахим етілер. Құрметті достар, қадірінде өйдебетекелерге өт бергелі вақыт етті. Сәхнеге Учалы қала һәм Учалы районы хакимияттері вәкілдерін сақырағын рахим етеген. Әйдігі алқыштап қаршалай өтірін. Учалы районы совет райысы Зариф Вадимановна Варитов.
hürmetli tamaşaçılar. Mene артынан тұрған көп бола емесектер, ана жаққа барып берейік. Нейді, бәйілікіз hürmetli tamaşaçılar, қадірлі баш қала қонақтары, республиканың түрлі қалаларынан түрлі өлкелерінен келген қонақтар, район жетекшілігінің, район хакимиятының ихлас сәламдарын жеткерем, ихлас көңілден қабыл етіп алыңыз. Бұл күн құлқынландырғыз бір ұлы зор күн енді өлкеде айтып өтірді, бек естеніп отырды, ала бек естеге шымынды бөлімді ойдамайды тұрған. Бір башланған нендедір бір өлішімді қақылып кетуіме бек шатмын, әм бүгін күнді рақытланып, ихласпат қарап отырам. Бұл сынақта теге башлаған кісілерге, атқарып соққан кісілерге зор рахмат. Төп бүгін ғайыплы кіші тегі бай. Мына сондай уақыттарда өзі білген, деп ойлаған нәмелерді, білмеген нәмелерді көп екенін біліп, аңлап отыруды бір зор ештірейді. Мына әлі бүгін көп нәмелерді ойлап, анализері өтіп отырам, мен ұрыс айтқанда. Соңа біріншінен бүгін республиканың даны, республиканың ғорылығы болған үлкен ағайдар, үлкен апайлар менен ашылай язмыштың ұсыраштыруына мен дұр рахматлымын. Әбия дұр рахмат. Ертең ижадылықты бір қарап барабыд, танышып барабыд, теге олай ауыл малайлары бетінде теге олай әрді әрілей көру өте бір дұр бақыт екенін теге вақыт өткескені аңлайыңдыр. Бұлқынлағымай барабыд. Шуңа бұл ештің мінәлі көп тәғлимдар болды, көп біздің сөзістары болды, ихлас көңілді тыңлап отырдық. Шулай да ішінен тұрған іштер көптір. Көптір, алай бүгін, олай іштейік, бұлай іштейік, шулай іштейік, бұлай іштейік деп әйті болмай, тәғлимдар да біз әңгіріп отырдық. Біздің залда коллегалар да бар, шуңа район жетекшілігін мәбіданы ұртақ алып сөйлесіп, нендейдір бір ғымтаға келе алғақ, нендейдір бір дүйім пөкірге келе алғақ, олақта уақыттар өтінәқ өтімнен біләні. Кәңәштәшіп бір недір іштер деген ойдамын мен. Мына алдан өйлешкен уақыттала бетінде теге премия болдыр бұрында футболды шылай бетінде соңа ол юнәліштәлеші алып барып өткен Найлат Бұқайына түгі болдырады деп әйті болмайды теге бару кәңәштәші екен ол теге. Мәсін оғылдан біздің мінәлі бүгін районда көп етіп мақтанығыды рахмат. Ошы ерді туыңа, ошы ерді ешеуіңа ғорыланып отырған бір мәлдер де болып алды. Соңа әлі тағыла бірді қабатлап әйтен бәшлене тұрған іштер көптір. Мына бұл юнәліштелі бек ағайдың қатырын мәңгіләштіруді. Болған менен риза болып бүгінде нем етіп әйтем, дұрыс іштелді. Дұрыс іштелді. Бүгінгі күнде аның есімін кері қайтару бізге яқташтарына яғынан икке түшіру өтіге дұр рахмат. Нендей бүйік шағыстар біздің әргелі болған көп уақытта өтмеген бетінде немейді туған екен сел мұнанда оқы делді. Ол бетіңе мен кегел туған екен сел тұғыл. Сонда мен тұғыл туған екен сел деймін. Соңа уақыт өкініске қаршы көп нәмелерді тиіп үйе екен деп ойлап отырамын. Соңа бетін мұна залда отырған кәлбегелердің мәдениет қызметкерлерінің бұл юнәлішті іштері көп берден білуді білген недер айырым еліп недер алыр білінді. Ол теге үстіме выставкаларда оларға тиеш аның әсердерін онда қойып білдің театрал коллективтер, өдішмәкер театрал коллективтер көп. Аларда мұны бешлер тұрған іштер көбін. Соң аларды ешлерге екендік аудық, бөлімлік беріп, ішлап сығып, қуанып отырған әсіп еткен деймін. Бұлайына дұр рахмат. Мен шылай тарихты білу, тарихты ұныту, ол дұрысты бұл тарихты білу, тарихты білген кішінің келесегі барындан. Шуңа итен хабылайық, итендікті аудақта көрішейік. Біз білмеген нәмелерді, шекленген нәмелерді или нешектері, икенші төрлері ойлаған нәмелерді әзіміне фекір алышылдырды. Әйтті әбізәтіліне, оңа әзілдің ағыратын ешбезге фекері бейләнешкемен нейтіп қалам, ашанып қалам. Шуңа бірнеше елден көрішкесті, бұл іштәрілі іштәнік бітті бір-бірдің жүдібілге ұялмай қарап, қабар өйлердік болған деймін. Шуңа әдге дұр рахмат. Итендік қаулық қылға ижади оңыштар, бәдді қуандырып, бөлігі қуандырып, итендікті қаулықта, қуанысты байықта, ұлын отыр,
өмір ижад етіп одан өмір яшариядан. Рахмат. Қазір бүгінгі Лек Вали олының туғандары есімінен ерек күнін әйтірге ашқынып тұрған олы шақысы бірге иқтибар тодырысы ейені Данил Хадратқа өйләбір. Рахмет егіп. Алхамдулилля. Туғандарыбызға, яқындарыбызға, шу залға келген қонақтарыбызға мен бигерәк тә һөйнәмен дә сол Лек бабайыбызды онытмай. Нисек кенә вакыла кайыл. Кімдердің алдында артисттар алдында өйләгәс артисттардан һуң гына баягы кем Дарифага әйтмештәй, Дариф Хәдерәш әйтмештәй, уңайһыз без ул хәдәрем итеп матур һөйләй белмәйм. Әмма ләкин менә монда фотографияларны әйтеп китәм. Баягы күрәткән фотографияны гына назык күрәм. Менә иң өстә кигән френч кигән Кызыл, нема менән ана шул Лек бабайның атаһы Вәлиулла бабай. Менә афта утыра менә уның әсәһе Картнәйм, Фатиха Картнәйм. Менә Фатиха Картнәйм менән менә икәү бер тугандар менә Лек бабай менән бер туган Мәфтуха Картнәйм менә булар. Икәү бер тугандар менә. Бер атай бер инәй. Уларның кызлары Рахила бей. Hem de maşallah bana benim karttayım bulayım da atayım ya kanan bana. İngilizce'de bari karttayım. Onlar foto kasan nişansı yıllarda düşkünler tüyeteyim. O 33 yılda foto düşkün. O 33 yıllarda okuyup yürüyen bolgan parçıkol ola. Maşallah bayım ataha Veliullah babay. Ol 34 yılda Rayevkaga, Elşehir ayınına первый секретарь ВКП болып алып кетелер ішке. Зор кіші болған бұлау едінің заманында. Шынан 37 сыйлға текелім ішлейді. 37 сыйлда ол репрессияға ләгіп, адам оны табай алмайды. Әрдәп болып қаңқырмына. Шылар бір фотоға бар. Екесі фотоға мұна Лек бабай өйде тұра. Мұна өзің Картнәймдің үртінде, мұна әлі баяға Мәфтуха Картнәймдің үртінде бұл. Мұна вұнуттары Мәфтуха Картнәймдің бұлар енді бүтәһілі. Мұна Рита, мұна Раят. Мұна бұлар менің бір туғандарым, мұна Данис құстым, мұна Яғафар құстым, мұна Зила туғаным. Бұлар менің бір туғандарым. Бір құстым өліп қалды енді. 30 yaşında өйді. Балалары бар, әмбәлекен әніме. Мұна Лек бабай тоже. Мұна өйде тұра. Бұл тоже біздің ауылда түшкен. Мұна менің Картнәйм, Мәфтуха Картнәйм, мұны неме болайын, бір туған ағасының ұлы болайын деп. Мұна Лек бабайдан қызы ана, Айгүл біләһі деген оны. Аманаһы менің Рәлеп айым. Тоже Мәфтуха Картнәймдің бір туған қызы. Мұна шол. Ол бірге постоянно келіп үйрі тұрғандарына ей күні бұл хала, қыш күні бұл хала, нендей вақыттар өздерінің туғандарыма рахмат. Олар бір хілі жоқ деп айтманылар. Нендей келі бұл хала баштан ішті башлаған вақытта менің алда, может быть, кемегенде білмейбідер, Өзәл Балтабаева деген өйдебіздің ұшағынан бір қадықай бар, қатырқай бар. Журналистка. Соның мұна біз ядып сыққайнық Башқұртстан газетахында. Ол ядылған өлілердің қабірін бір, тірілердің қадірін білдіп. Ана шынан башқылап кеткен неме ол? Мұна адақ әдірәккені хуліп алдыла. Сонан мұна мен сықтым, мұна Айла ханымға келіп сықтым. Фәнилік құстымның арқағында. Бөләков Фәнилік құстымның арқағынан.
Ана через него лайнда келип сактым мына. Найла ханым менен иштей башлаган, күпкан Алла мына келип сактаганда өзүбүздүн оказывается даже Государственная дума да неравнодушны оказались. Өзүбүздүн Ушал районунун представители Эльвира Ринатовна Айткулова даже өзүнүн аксагын көчүрүп, өзүнүн намасын көчүрүп, өзүнүн кылайт. Мына вроде бы белекигине неменен мына неде зур белекигине тамсынан келип сакта зур ушул халар мына таш деп айтайын зур. Мына шуңа рахмат хаммагызга эле. Мына мен бигрәк та кубандым инде өздөрүнүн мына Лик бабайымдын келген окуучуларына, бирге коллегаларына. Мына мен Ахтам агайга рахматмын, бабайым Ахтам агайым, конечно, мен анына хабарым айта албайм. Әмма ләкин мына ул ушулай деп өзүнүн катерелери менен машайтып. Шунан мына Hüseyin Ахтам агайга рахмат. Мен анын ушул хабарым теге хыйдагандарына нема ризамын. Мына өзүбүздүн Риф агай булай деп келип машайтып бирге шигыр ыйлап кет. Бул мына һездин өзүңүздүн һәр биригиздин өзү мен тыңдап отурам, һәр биригиздин өзүңүздүн көңүлүгүндө мына зерно есть, которое мына өзү гөмүр бакый өзүңүздүн йөрөгүңүздө йөрүткөн эгер. Мына ул миңа не дилейт, все это достаточно деп айтам, рас айтам. Миңа жетерлик. Рахмат сизге, иминлик каулык сизге, тугандарыма, якындарыма, сизге эле өзүгө да айтмыштей хаулыктан да барлык зурбайлык сизге хаулык тилейм. Рахмат өзүгүзгө улай чакырууңузга. Мына мен бир сифатын уnutkанбыз Лик Валеевичтин. Ул ялоосу, режиссер түгүл ялоосу. Унун бир томлук китабы әзерленди. Bizning yaqtaşıgız Albira Karimova buldu bitdi, ol әзерлене bitdi. Zamanında biz bunda keldik, administrasiyadan yardım soradık, kombinattan. Lakin şul kitapni hamman dünya kurbanı. Onu hazır tavırga gerek, hem şunu sığarga gerek. Spektakllar, kinolar, nider alar vakitli sağ. Alar unutula. Kitap en zor hatır. Ol мәңгілік. Әгер де мұны şu kitapты biz kitabın onun dünyaga sığarhaq, buna oğa heykel bulup durasaq her vakit. Rahmat. Зур рахмат Зариф Мадинановна һәм Данил хәзрәткә, шуңа Ахтам агай. Хәзер инде кадерле тамашачыларыбыз, алкышлар менән каршы алыгыз. Сәхнәгә Башкортстанны аткаланган сәнгать эшмәкәре, бүгенге хәтер кисәһен оештыручысы Нәйлә Абдулхай кызы Сәфәргаловны сакырабыз, каршы алыгыз. Мен бүгін бигрәк тә нык кулкынланам. Йөрәк дөп-дөп тибә, хатта бүгін сығып, сәхнәләлә ултыра алманым. Һез уйламагыз, учалылар, Нәйлә Абдулхаевнаны сәхнәлә уға ултыргыз етешмәгән икән дип. Мине сакырдылар утырырга, әмма ләкин минең күңелем шул тиклем ярһынганга, шул тиклем толкынланганга күрә мен инде сәхнә артында гына тыңлап, илап, иҫләп ултырдым. Бына килгән бөтә коллегаларыма, апайдарга, агайдарга, тугандарыма шул тиклем зур рәхмәтлемен. Иң зур рәхмәтем Данил хәзрәт һеҙгә. Сөнки мин уның уҡыусылары менән бер рәттән уның ҡайҙа ерләнгәнен белмәйенем. Был, әлбиттә, ул һүҙҙәрҙе әйтеүе еңел түгел. Оят, үҙеңдең уҡытыусың ҡайҙа ерләнгәнен белмәү. Бына Учалы ауылында зыярат ҡылып бөгөн
яңырттық оның қабірлігін. Данил хәдрәт шылтыратты миңа февраль айында. Һәм әйтте, бына мин хаттар яздым, явап булманы. Фәнил Бүләков дигән һеҙҙең яҡташығыҙ шағир бар. Ул миңә шылтыратып ҡарағыҙ дип әйткән инде. Әгәр һеҙ ҙә миңә ярҙам итмәһәгеҙ ошо эште атҡарырға, мин Татарстанға сығам, татарҙар килеп ҡуйып китәсәк, лек бабайыма ошо таҡта ташты дип әйтте инде, ҡәбер ташын тине. Мин әйттем, Данил ағай, Данил хәҙрәт, ғәфү итегеҙ, минең үҙемдә лә бик ҙур ғәйеп бар. Әммә ләкин кеше ғәйебен таны икән, мин бит уның уҡыусыһы тинем. Тимәк, миндә лә ғәйеп. Ғәйепте таный белеү, уны төҙәтә белеү, ул үҙенә күрә мына һәйбәт нәмә. Шуға күрә рәхмәт һеҙгә, Данил хәҙрәт. Ошо ғәйебебеҙҙе төҙәтә алырға форсат биргәнегеҙ өсөн, шылтыратыуығыҙ өсөн, һәм мына мин әйтәһем килә, һәр бер бына ошонда ултырған театрҙың әһелдәре, уларҙың етәкселәре театрҙарҙың иң тәүҙә мин Иршат Ишбулат улы Файзуллинға шылтыраттым. Ул йәш директор Баш академ театрҙың. Ул Лек Валеевич дәүрендә эшләмәгән. Әммә ләкин мин уға Лек Валеевичка мына шулай ихтибар бирергә кәрәк, иҫләргә кәрәк дип әйткәс үк, ул миңә шунда уҡ әйтте: Наилә Абдулхаевна, эшләйбеҙ. Әйҙәгеҙ, йәй көнө отпускаһында артистар ҡайтһын да эшләрбеҙ тине. Һәм һүҙендә торҙо. Рәхмәт. Сибай театрына, Салауат театрына, Ҡурсаҡ театрының йәп-йәш кенә егеттәр етәксе булып эшләйҙәр шул мәҙәниәт усаҡтарында, сәнғәт усаҡтарында. Улар да ҡаршы килмәне. Бөтә нәмә ыңғай ғына булды. Валлаһи, фәстермәйем дә, шаштырмайым да, ысынлап та шулай булды. Ни өсөн тигәндә, Лек Валеевич ул үҙе бик изге күңелле кеше ине. Шуға шулай булғандыр дип уйлайым. Оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы нәмә тип әйтәһем килә. Лек Валеевич. Бына ошо экранда яҙылған һүҙҙәрҙе ҡабатлап әйтәһем килә инде. Ҡоштар осоп ҡайтмаҫ ерҙәрҙә булһаң да, һин беҙҙең мәңге хәтерҙә. Рәхмәт. Наилә Абдулхаевна Сәфәрғолова. Бүгінгі тамашаның ойыштырыусы ҙур рәхмәт. Хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙ, ҡәҙерле тамашасылар, ошоноң менән Башҡортостан атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Лек Вәли улы Вәлиевкә арналған хәтер кисәһе тамам. Барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Ғүмер аҡҡан һыу кеүек үтә лә китә. Бер-беребеҙҙең ҡәҙерен белеп йәшәйек. Көнөбөҙ аяҡ, үҙебеҙ сәләмәт, донъябыҙ тыныс булһын. Һау булығыҙ. Киләһе сығышҡанға тиклем дуҫтар. Һау булығыҙ.